BLO atom kachong thuya pathak paning tia rong amekar aning gipong chapaklang khat khatia long gram click brown sugar keneplong PMJS wa atowar ka salam along KSA ka humridam Kardom pinya Adap Abirta long panili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha Hover ke hat constituency kaparlo paning tia radapan development block pen PMAYG ahem so pen danglok ason kaching thoramo block level officer atum radapan kachong thuyajok paning tia rat ningkang samse chipaklang pon Hover ke hat block development kaparlo paning tia rongalong kiduk dat arada tumanta kemisen ahem dudun long nang chipum mathaponsi PMAYG pen hemso kimpi ponno Central Sarkar atum pen kamat hapon bangki misen no lapen hemso kelong dun arada tumta ningarong chipaklang dono bonta ang bongka che jogdon BLO atum kidam ki chok che jok ahem ki kim ki tangte si bipon krasi bipon koklong ahemle ki kim tangte det sita contractor atum pen nang hem ki tangetlo la ana bangki nang mithang se chikim chepa tang ponang pupu ki puko ka jok ahem photo ma bangki mang hu prong se do koklong lar nang bidiklo tang elu pusang thani kurang Telah biti bang yang tu gokil lah. Amena tuntang cet nali tumena bantang cet thok nai butang nai puma. oh nili tum hasi thok nai pusang apu hala ke claim vek tum pisi nang li phanang pur lo Tangar lo pusi na pu. nang li phan ke hai so heme lan ve lo pusi nang li phanang pula Angar lo pu. la so hem tang de da apot nang li kopi se alang tu phan pu pa Nili pu pula hai. Nang patang te pulo te kes nang logal chowi pusi pu. nang li pula hai dalang tum pisi hala pu ben lam wai nang chipi dun thulang ko Lason chok chilo pusi pu. ala bang so hem ke wana bang e koma ek lo ne La Indra sinanga na indra akul ke intipi na. Nili hemalong barpi kedo ahem soke van veka bangke komaling hi pensi kevan sita angkro bangke methang se chivanang ji pojok che edam thekte deramat isi vetlo la anta patangone la government men ke ron letrin se men nang li longdun ma long don sita mane nili bange la itata plang trokewe nai pi aru ke patangi pusi nili methang pensi nili aru plang trokewe chenam thu ingka ada pen ke double tanki pu sita non bange single tanki pinalo nili methang mane chenamun ide rajoni masi tanki bang isiwetlo keplang ke phia tum detle hem ke me ke do ke thak don kang tung kali kiduk ke bor rada tumanta ke mesana hem along se do doning tungno sita non sarkar pen kiduk de rada tumaphan kerap ki pipona hem so anta patang pipon pelang Karbiang long ili tum panon la hem so nang ipi pali tum paning tierong bangken ningkang samset he pik rapen ningoi pik son thegam long lo athe kiduk phan rabji pulote ason kali latum ta hem keme talang denta dodoning tung ke plang atum de ki fitum dele hem keme do kang tung kali kiduk tum ta hem keme kiduk thak aningang samla tum ta ingtung sta pini ani bangke la so ke claim di pedet bangke alang tum handan eli pin rem lo lason ke claim kleder nangi porlo jong si rap ji pulote rap pami nangji lasi laso ke rap re data bangke komane video tonggalang tum halason ki puloma pa claim toiloma ma gram sivok tum lason ke toiloma badak third party tum lason ke toiloma job card atangkale account along suri hini rapharo pho angbong pen ahem pho phana bangke suri isi pichot po suri isi rapharo pho bangke kapre katum si endon deputy tangte la toma phan komat lo tangka endonoi puketoy ma tangte video tong ketoy don ma phan kadu kavela kidu kelak phan tangka nang pi hala job card nang pi tangka bang ke thanun bang ke ni lirata ning samdunde athela tum account long pen tangka chu endun dep pen hala dak tonunun kelalang tuman arat kumalo kipi inura munit alang tuma kaun long jong si suri ini ra pharo pot tangka pilo pulote hala tomang ke pharo kre pochu enun dat tikti pulotang de lake komala tomang authority pike video to authority pima ma dak gram sivika tum to authority pilo ma em tum to authority pilo lang tum han ma cm to authority pilo lang tum han la so bang ke di lina arjuna kokpo jong si la so authority do pulote pini
la third party tum la so authority do pulote council la chari nang nelo la pen block a video tum ta pini ang hoi pen dak pen claim kleta nang kok po Hawar ke hat pen harsing rongpi la pen phuloni pen dirchuna rongpi karbeng long lai Independence Day apartment police atum keton kelang kapang chingang bong pusitami Assam la pen Nagaland ahoy khatkhati along araki hormuke jor abeha ington telang Kedamtang pai ni pai krege thamarni Adap apor malom khatkhati police station angka Labania parking along police atum ka koruk damhot drugs pen inut ke jor abang phuapan neping nanglong Birta kelong do natengke joy pen raki hormu mate drugs ke jor kang hu abeha claim bomb pu ar julongsi Bokajan subdivision police asai phu mate Bokajan police circle asai phu John Das pen khatkhati police station osiatum chelangsi Labania parking along kakuruk damhot Rakesh Chetri pu abang phu along pen gram flicap brown sugar long ponno Kaching nanglong check Chetri hemke Manipur state Imphal district Sikmai police station kaparlo Kanglat Mutpi asor pusi pangthekpon Keneblong check bangso drugs laki hithianam sika lakhini andoji pusi police pachingi News text report Karbeng Long Live Kedamtang pai ni pai krehini arni ajo por malom hawar ke hat se kelanga hemalong achokomar inodaphan merehing kang sebajok aprandam juilo Kedamtang pai ni pai krehini arni ajo por phai sirkepra achite malom hawar ke hat se kelanga hemalong achokomar madhav satnami arta ningkan thongkepra narke baphan merehing kang seblong popajok aprandam nang juilo Kachini do natengke apran kiram joy madhav satnami alang limethang a quarter along hemasa chiklem bomba hotse men ahir ingtang rak amere hing kang seblong papa jokse alang li dimalong mat aprandam joilo chitham ponmi karlitang madhav satnami kiram tang arni AASU along ta kacharabdun abang phulo laso joini AASU haroghat arotom ningduk chipi ponse akar jong chomrong me kapali don pame japhan arnam mahirur jumi hangpi News Desk Report Karbeng Long Live PWD Asaikam SO Nakul Mili ki chokchejok Abana Kalvar along Selam Proise Akimi ka penchong pathak KSA atom ningkang samse kachapaklang Dhansari constituency angkang daldali ahabar Jum control atowar pen museparong mate Adivasi pen garuarong ada kacheleng atowar along PMJSY scheme pen towar ki ikasalam ponjapan sideng pon bomlo Bangso towar kaselam along penangan kalvart akahenodo lase bangso a kalvart kaheno tangalong akimi selampon pese aban selampon proichat pense akimi pinchong ponno bangso pathake se inglong pho dipu regional committee atum birta long donse kedamtang pai ni phai krehini arni ademalong humri dampen kelangchari padodamno Lapusona por hut KSA atumta birta kilong ateng ahok kalvart kaselama bang kichok chibinong se thekdam longno Lasi labangso a kalvart abanabang pavedet se puthot akimi selam pon thubek nang chibuse KSA atumpen ke hang padupon Lapen labangso asai kesai oi lake PWD asai kam SO nakul mili kichok che join ne loputa KSA atum akoi pipon News Desk Report Karbeng Long Live Teki langjon along kedo Serdihun Club mate KCS aterang ansose kapacheng thothoja phanpura PWD SDO Badan Singh tiso kithe kiding vekarong teki langjon ansose jutang kapacheng thothoja phanpura Serdihun Club along klembang phubang phiatuma phan pangrumsi chingki chethanamai kapado Teki langjon Serdihun Club mate Serdihun KCS aterang ansose kapacheng thothoja phanpura kedamtang pai ni phai krehini arni por phai ke malom Serdihun Club along chingki chethanamai padupon Bangso hot SDO Badan Singh tiso chitong donsi teki langjon ahawar jutang anathu ansuse kapacheng thorja phan chingki chethanpon Anparta Serdihun Club ahem alang lihin pen selam proisi jutang amu kenang sot ahormu anta nang chirap chitodon popusi maya long chichak tekang Anparta teki langjon ahithimalom kipang ijiaphan pesarpi khonjari aliar ki hi asai kiklem ponjialongta kachirap dunjiaphan lamchak chipidun Jongdami SDO Badan Singh tiso alang niki inut jutang aphan aninga klongpen kaching hon perfect abangphu Sonsi alang ni kabor ipenajok aphong karbi journal festival along nothing pia hem paklang donsi taro lang so along setami CM akerapen kithir thep nothing pia hem kimrang ponno
lasi alang ni jutang asaya long RD ki pidono abangpho methang hawara long sitami lapuson jutang kapaching thupon japhan kingkam na kachajora puthak tekelangjun ahawar ari soejang pendang lok penanga natum alang liphan kachoro pajerpon dongmuka pansam sing inti Karbiang long live Assam Jatiabadi Yuva Chhatra Parishad Karbiang long aro atum pater pipansi Dipu Medical College pathak pherangke amai kapado Kedamtang pai ni phai cricket thamarni por phai hini ahot Assam Jatiabadi Yuva Chhatra Parishad Karbiang long district aro atum pater pipansi Bokajan CCI dongalong kido methang asai hemalong Dipu Medical College pathak pherangke amai parupon AJYCP Karbiang long aro amai phu jitu phukan pherangke amai longkani jatengke Dipu Medical College along Keter Kasa Urban Chenglong Ongdung Ason Abarsai Kabi Hai Alam Akoi Pipon Lapen Dipu Medical College Kiki Madim Masabak Arve ke Janganta Langkang Lumpen ke Jogbende Dera Bangke Engineer Atum ke Up Ea Jane Luputa Akoi Pipon এই মেডিকেল কলেজখনৰ ডিপুৰ মেডিকেল কলেজখনৰ পৰিৱেশটো অতি কদম্য যিসমূহৰ টয়লেট তথা ব্যৱস্থা দেখি আমি আচৰিত খাইছো যে টয়লেটসমূহৰ অতিকৈ লেতেৰাজনক অৱস্থা আৰু এইবোৰ দেখিছে মেডিকেল কলেজখনত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ ইয়াত স্বাস্থ্য কৰাৰ লোকে আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াত স্বাস্থ্য কৰিবলৈ অহা লোকৰ স্বাস্থ্যৰ সুস্বাস্থ্যৰ পাব নে তেওঁলোকে অসুস্থিয়া হৈ পেলাই হস্পিটেলখনত ঘূৰি যোৱাৰ আমাৰ যেন অনুভৱ হয়গে আৰু এতিয়া কোভিড-19 মহামাৰী চলি আছে हे चलि থকা অৱস্থাত কোভিড-19 হল পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা একমাত্ৰ উপায় এই বেমাৰটোৰ পৰা বাচিবলৈ সেই কাৰণে মেডিকেল কলেজখনৰ যদি ডিপুৰ মেডিকেল কলেজখনৰ যদি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ হয় তেতিয়া হলে বেমাৰী মানুহসমূহে ইয়াত ট্ৰিটমেন্ট কৰিবলৈ কেনেকৈ সুচিকিৎসা প্ৰদান কৰিব আৰু কোনো ব্যৱস্থা নাই কোনো অন্তঃগাঁথনি মানে সুব্যৱস্থা নাই ওৰ পৰা কি কেনেকৈ মেডিকেল কলেজখন স্থাপন হয় এইটো কিন্তু বৰ আশ্চৰ্যজনক বিষয় সেই কাৰণে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি পুনৰবাৰ দাবী জনাইছো যে এই পাহাৰীয়া জিলাত কাৰ্বি আংলং মেডিকেল কলেজখন স্থাপন হল ইয়াত তদন্ত কৰিব লাগে আৰু তদন্ত কৰি পেলাই ইয়াত যিখিনি অন্তৰালত মানে ত্ৰুটি থাকি গৈছে Lason si radatum ko anma avar cycle long nang jateng long le puta akoi pipon pherangke amai long non hejong sarkar pen kapang dakon environment impact assessment aputhak North East India angkang Jasamet Assam along realong ke pajok ponang jiputa sarkar aphan pachini pon Bokajan penanan terang Karbiang long lai Pini Adap Abirta ke lopon sakang toniklo domithakmi kardom